Abazaire b'abaana bajwekire tiimu y'eihanga barugayo kujumirira abandi abazaire bakubahabura oku baine kuhabura abaana baabo okwejumbira omu by'emizaano kandi bakagaruka bakashoma kurungi bateeberwe emishomo yaabo. Zadde abagamba nti omwana bw'abeera mu sports ayonooneka. Ekintu ekitali kituufu, omwana olina mukubiriza ebintu bibiri nti soma nate nga ne talenti ye bw'ogimuyambako kuba talenti mulimu. Talenti guba mulimu. Bw'abanga agikutte bulungi oba yawe muyamba mu future oba n'okuyamba abantu abalala. Amagezi genyinza okuwa abazadde nga bw'oŋŋambye nti magezi ki genyinza okuwa abazadde ku nsonga z'okuziyiza abaana ebitone byabwe. Ekyo si kituufu. Omuzadde yenna olina okuyimirira n'osapootinga omwana wo mu ekyo ky'aba asituse nakyo. Okugeza kati nganze omwana owange Abdushakur Babi, omwana owange mu sapootinze okuva nga wa myaka 4. Ekikulu mu byonna kwe naliisa okumugayidinga. Abazaire nibagira ngu nibeesya hihi n'abaana baabo okubahabura oku bakubaasa kuringaniza emishomo yaabo n'eby'emizaano mukono gumwe kutari kutwara mu kimwe. Obuwabuzi bwe muwamba muwadde okuva nga atandise omupiira era paka n'olwaleero muwabula. Ekisooka kya byonna mugamba empisa. Wonna w'obeera ku ssomero mu bakooki wonna w'obeera sooka ofune ekigambo ky'empisa. Bw'ona omala ofuna empisa, ekyokubiri olina okubeera omuwulize. Moses Terunyigo nagira ngu tarazanda emipiira kuhika hare omubwire bwabo n'obwarabe yabe naagumanya kandi arikugukunda arikugira ngu akaba atiine mugisha ogu obwahataine kuhwera mutabani okuhika hare. Kati omwana ono ddala kusinga yayitiddiramu Elgon Doves eya Tata Mutyaba. Tata Mutyaba Travis nojaze teni w'eggwanga. Mwe omwana mwakulidde ekintu ekituyambye ennyo tutambulidde tuli wamu. Ate mwana wa mpisa omugamba togenda wano awuliriza. Obwahati Uganda Cubs bari mu ihanga lya Ethiopia barikuzaana empaka z'ekikopo ekya Sekafa.